Siyabonga kakhulu bazalwane sikholwe ukuthi sekutawuba ngconywana going forward. We have just read from Psalm 67 and 66 and 67, and then the book of the prophet Isaiah chapter 11 verse 1 to 9, as well as the gospel according to St. Luke chapter 1 verse 1 to 25. Ngiyacela sivele sithandaze bantwana. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi lenemandla, Nkosi simakathe, sisondela kuwe nakulesikhathi lesi sikunika udumo nemandla nebukhosi ngoba wena wedwa Nkosi usesihlalweni, wena wedwa uNkulunkulu wethu lonamandla onke, ukhondwa didalwa, ukhondwe Nkosi nabantu bakho. Thatha Nkosi inzawo kulomzuzu wendele buhle nophakanyiswa nokukhathimiswa kwegama Jesu manje naphakade. Amen and amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane namuhla njena ekseni ekuthambameni kwelanga ekuthambameni kwelanga siyambonga kakhulu uNkulunkulu sesifundile tifundo sengitishidwa nale tifundo kodwa na ke sidinda kule gospel ya Luke chapter 1 verses 1 to 25. Lena kusho ngale gospel ya Luke kwekuthi lama verse kusukela verse 1 kuya verse 4 labanye bathi li verse linye kodwa na ke ubonakala ngema verse lathide yes. So bayakubeka ngendlela bakubeka ngayo, and then lengathi nje angisho ekuqaleni kwekuthi le gospel lena ibhalwa ngumvangeli Luke. Luke was a Gentile, beka ngumuntu wetive. Luka beka ngumuntu lebekade afundzile angidokotela. Luke igospel yakhe uyibhalela ema-villagers noma ibhalela abantu be-village nebantu laba on the street. Le gospel ya Luke lena iyabaheha abantu labanengi, especially the Gentiles. Bayiva itakahle kubo ngoba yayibhalela one of the figure yema-Roman officials. I-addressa a certain need ngaleso sikhathi leso. And le gospel ya Luke igospel leyiveta kakhulu kubomake nebantwana, ivete nebantu labagulako, ivete Jesu asemthandazweni, sikhathi semthandazo imvete Jesu. Le gospel ya Luke is so chronological in a way kwekuthi uLuka indlela la iveta ngayo uyiveta iba nalobo chronology lobunjalo. But ke lokungibona ngifuna ukuthi ngikwente kube i-point of the pasture wekuthi Luka nakabhala le nakuzana le gospel yakhe ukakhulu akekho ethelele atotshengisa atotsekebula ngekufunda kwakhe ukuthi ufunde kangakanani ema-terms waqada kangakanani enteni kanjani, kodwa ukakhulu ekuveteni Jesu. The gospel of Luke is about portraying Christ Jesus, ukuthi imvete ukuthi ungubani etimeni ngetimo, and it's not about portraying his academia kwekuthi Luka ufuna kutosekebula kwekuthi yena tinto utiqonda kanjani noma ke unemakhono la kanjani ekubhaleni, kodwa na konke lokho is aiming at presenting Christ Jesus. So ngiyacabanga ukuthi sengushito lokho bazalwane. And then lokunyeke Luka utama ngekusitshengisa ukuthi lokhu lentabe ngikukhuluma noma ngitabe ngikukhuluma nebantu abakuma street lapha on the street, ngikhuluma nebantu abangasiwo amaJuda phaqa, kodwa na lakuvetako lana ufuna kuveta nekwekuthi le gospel le yabhalwa mazoqala kufunda laphayana kuverse 5 yabhalwa in a specific place.
archaeologically la ungathi uyakhona ungathi khanza letinto leti lekubhalwe ngato la ungamthola Herod ukuthi Herod wakwaba khona Herod the Great, and Herod the Great ungathola lokho ukuthi umuntu bekagude ngiyabona kuleteka architecture etakhiweni ma buildings, futhi ungathola ukuthi Herod was from the Esau bekabuya ngalapha kulohlanga kulaka Esau na ulanda umlando nothi ngalaka Jacobe. So lo muntu lona ukhona bekaphila mbamba ngaleso sikhathi leso. Lokunye longafika ukuthola na usahamba ufuna ukugubha ukuthi ngempela le ngabe le gospel yaluka ikhona yini, ungafika ukuthola naloko ukuthi la kukhona Zachariah lebekade asetlangothini lebupriest abuya lapha ya kuthiwa ngubani lo nakuzane la bengifuna ukuthi yes Zachariah abewe liqembu la Abiya lebapriest, liqembu lo Abiya na uhamba uyale ku Chronicles utamthola lo Abiya lona lokhulunywa ngaye lapha, and then kubese kuyabekwa kuthiwa umkakhe abe wesitukulwane sa-Aaron libito lakhe kungu-Elizabeth. Siyathi ke ukuthi Aaron bekungumnaka boMoses, so yabona ukuthi ngalana uvela lolusendo lolubalwako lubuya ngala kaJakobe, lubuya ngala ka-Israel in short. And Luke ubhala nje ufuna ukuqaqisa some certain fact, and Luke is not an eyewitness yale tinto, kodwa uthatha kulaba lababonile laba bekhona labangema eyewitnesses lefaka phakathi boMateyu boMark, uyabhala ke ubhala from that perspective ukuthi yena so uyakuyohlolisisa mbamba ngalokutile ukuthi njengoba naku yakusho Matthew sengifuna labanye labayibonile lento, ngifuna labanye boMary uyababeka laphana njengabantu abanye labangababo eyewitness bale tinto ukuthi thina le tinto leti zathi bona tinto letendeke. So uma ngabe uyokhuluma nemuntu ngiyaye ngikuthandzeke lokhu personally kwekuthi uma ngabe kunetinto lokufuna ngiyoti addressa angibe nawo ema-facts kwekuthi lento lengiyikhulumako angikhulumi into leyitangishiya naked, leyitangishiya ngi-embarrassed kwekuthi ngive bani. Ngifuna ukuthi na ukhuluma lento bese ngiyabona ukuthi nawa ema-evidence nawa ema-document nawu ini lapho ngiyema ngizika ngabana kuwe zungu nenkani zungu nenjanjani, but sengimezika because I have some document supporting document. So ke lana Luka ubhala with that understanding ukuthi now I have supporting document namsengambe ngayogubha ngayotifunela lokho lengitakukhuluma ke la kuwe Theophilus ngikholwe mngani wami. Yebo yona lento yenkolo lenjena ebesibuka sigqeka sikhuluma lokho nalokho yana angeke ngiwasho lamavesi lamanengi ukuthi Luke beke icompanion ya Paul bengawasho lawo mavesi, kodwa na ke angifuni lokho ngithathela lesikhathi sami ngoba lokumqokwa wekuthi Luke ulethe imessage, uyilethe kumhlobo, uyilethe ku-excellence eTheophilus, uyilethe kubantu labafuna kufa ngaJesu. And ikhona into lengijabulisako kuloku lakubekako uhamba uyolanda bantu labaphile sengisho ngathi Zachariah weqembu la Abiya umpriest lo umkakhe ubuya ngalapha endlini ya Aaron nakhona indlebe priest, and utoba presenter uthi labantu laba one bese bakhulile sebabadzala sebecelwe isikhathi sokuthi lo angathola abantwana nalona angasanga khona kuba kukhona into langayenza bese bacelwe isikhathi uletha kumuntu lebekade aphikisa ukuthi ayikho into yekholo noma angiva kahle lento yekholo. Utoletha ukuthi kukhona umuntu lo wathatha umfati, lo mfati wakhe wababade bantwana waba yinyumba, lo mfati wakhe labantu laba baphila
miserable life in a community ngoba bebabahleka babakhuluma lihlazo labo kuyinto lebayiphethe bahamba nayo bahamba bahlazekile kodwa noma bahlazekile banjalo labantu bebakholwa yet yovela sibakholwa nje le ndoda yayinlenye yabapriest beyiseva nayo njengabapriest and lapha nawubuka uthi kwase kuphele iminyaka uma besibuka Aaron kuthi basukaphi lo mlando we talk about something like 15,000 years lebese uhambe waphela uzofika laba bantu laba and kulo 15,000 years lebe bakiwo labantu bakaNkulunkulu siyathola ukuthi bapriest bebakhona lapho there were about 20,000 priests lebe bakhona bangena ngeligema and kwakushaya inkatho kube notongena laphayana ngilodliwe inkatho and kule nkatho kwakunabantu lababili ngaphandle kwalo wesithathu kulaba lababili kulo weqala inkatho beyitawumuhla loyo bekamuntu bekatawungena ayohlina lena ealtara susimilotha suseini ende yonke lento ibe clean lowesibili bekumlona bekahlaba lemvana abesihamba ungena nenkathi uyanyenyetha wendani kuthi lowesithathu kubese kwangena ngqo lekumusi ngaye wangalelo langa so inkatho yahla Zakaraya kwaba ngusi ngaye wangalelo langa kuthi angene ayokwenza lo msebenzi kaNkulunkulu and uma ngabe angena before ngifike lapho bazalwane simthola Zakaraya nayimudla inkatho uba so excited ubuta kulabake bangena ukuthi hey ungena kunjani ngekhathi ume kanjani ngoba uma ngabe unikwe umsebenzi you must have that curiosity ukuthi ingabe yinto le kanjani yendeka kanjani ube nayo le foresight yalo msebenzi losuke unikwe wona so Zakaraya umpriest wabuta kulabanye umqokwa uma ngabe kune responsibility lonikwe yona ukuthi get some other minds wathi nina lengena kwenza kukanjani lento lena so ke bamtshela nemithandazo ukuthi le mithandazo ithatha isikhathi esingaka nawulapha ngekhathi so uyangena ke uhamba nalaba 4 lababili labatoti bangena kulenzawo lengcwele basuka kule outer court nabatongena nje ukhala ngo and akala legoma wonke umuntu uyaqala uyathandaza ungena emthandazweni uyangena ke umpriest nabafika la laba lona uta bekalungise amalahle lona uphethela amalahle lona aphethe impepho manje ngoba sebawentile lo msebenzi nyalo seyimpepho nemalahle nabafika laba kubeka umpriest wangalelo langa notowenda lenkonzo lenkulu abesiyathatha ke so uyangena kwakuneli curtain lalisotik angene ayengale ngaleke sotokhanda lahlala tinkwate kuwa khona kande lahlala inkhona abeseke sewutoshisa lempepho nayiphuma lempepho yayitulu bantu ngalezo sikhathi basemthandazweni impepho was meant a very deep prayer and a sweet prayer unto God's nostrils so nabani ngaphandle utathandaza nje noma kuqileliso libe libuyela ukuthi impepho naba sebayaphuma sebabuka impepho nabayibona ishulungana loyo uyabheka naZakaraya lengekhathi njengempriest lokhethiwe ngalelo langa naye so ubheka inhlupheko lababhekene nayo njengesive saka-Israyeli uthi babhekene nani nembandezelo bevala unyawo luhleli la lwemaroma kwesibili uthandazela Mesiya kwakuthi afike njengoba kwaseloku kungumthandazo wa-Israyeli then-ke kwakulugunyana ukuthi ayobeka indoda yakhe ngoba utala utothandaza for the nation of Israel utobeka nesimo akade ngaye uyi-representative umlomele ungumuseli wa-Israyeli so-ke uyanxusa-ke asanxusa Zakaraya siyeva ukuthi kwabonakala ingelosi Gabriel seyikhona ithi hey man utojabula wena amnanzi lamagama nawe lamagama lakhulunywa
ngilengelosi nawo lamagama ingelosi verse 11 ingelosi yenkosi yabonakala kuye ime ngasesandleni sekudla selilathi lapho kwakushiselwa khona impepho nakayibona Zakaraya wethuka wesaba kodwa ingelosi yathi kuye ungesabi Zakaraya imathi naye igama iyambona nokuthi yethu ungesabi Zakaraya umthandazo wakho sawuvakele njengoba bawuthandaza nyalo wenation njengoba bawuthandaza nyalo waMesaya kodwa kune yakho imithandazo yeZakaraya lo wayithandaza ngoba iminyaka kuthi angikhulume nemuntu lokuthandaza kwaphela iminyaka wabona into yakhe ingashinteki wabona into yakhe tingenteki wafika lakho nathi mina vele wami umthandazo awufiki indawo awufiki nakusilini sengithandaza kwaphela iminyaka nyalo sengigive uphile ithi ingelosi imithandazo yakho uzwakele sowuvakele umkakho Elizabeth utawutalela impothana utawuyetha libito layo uthi nguJohane maye utawujabula uthokote kakhulu nebantu labanyenti bayawujabula kanye nawe ngekutalwa kwakhe kwenteka ke vele lokho sitabona ezisaqhubeka ngobe uyakuba ngumuntu lomkhulu embusweni noNkulunkulu akayiwu linatha liwayini noma ke yini leyitsakusabo uyawugwaliswa ngamoya longcwele kusukela angakatalwa nguJohane loyo bazalwane ngoba siyabona ukuthi bekagcwele ngamoya mawufunda Isaiah 40 verse 3 uthi ungulivi lo memeta ehlana uthi lungisani indlela yenkosi imikhonto yayo ikhonto siyambona ugcwele moya khona le ehlane uyamemeta akadli udla lophekiwe kodwa udla lojule tinyosi netinkumbi tasendle noma tintethe tasendle uyawubuyisela abantu labanyenti baka-Israyeli kuNkulunkulu inkosi yabo uyawuhamba embi kwakhe ngemoya nangemandla njengomprofethi Elijah uyawuhlanganisa boyise nebantwana oh my God babo babuye babe nebudlelwano aguqule abantu labangalaleli babe labalungile uyakwenda abantu balungele kuta kwenkosi yabo ngilento lele ikhulunywa ingelosi tindzaba letimnanzi kangaka awumtshele usemkhoneni baNkulunkulu utekutha uletha isive utekutha uletha uhlungu besive netothanazela Mesaya ingelosi nayo ikhuluma nawo khuluma letindzaba kunesikhathi sikaliwe kuthi singakanani isikhathi sakho bantu bakulindele ngaphandle uyabona ikhona indzaba yokuthi uma ngabe sesisekhoneni baNkulunkulu our watch our chronological time iyalahleka kubese kubuya sikhathi saNkulunkulu kubese kuya the kairos moment of God lesingaphikiswa lesingakalwa ngamawashi kodwa lesikalwa nguNkulunkulu ngendlela yakhe kube nesikhathi saNkulunkulu yahlala lendoda ngekhathi yahlala naNkulunkulu baxoxisana kwaphela ukuthi ngaphandle ngitawusolwa kwekuthi mina sengithethe isikhathi leside ngoba uNkulunkulu masekadila nawe uyaphuma kubantu uNkulunkulu uyakhipha abantu akukhiphe njona ngendlela kumbe abantu lababuka bakhuluma ngakaze ngayo thina yaphuma lendoda eNjohana yaphuma esikhathini sebala yangena esikhathini saNkulunkulu ngoba uNkulunkulu makasebenza ngawe uyaye akukhokhe esikhathini sebantu akufake kusakhe isikhathi athi my elder brother umfundisi Peter Zungu athi uNkulunkulu nakade okwenza into lenkulu uyakukhweshisa abantu nibe nongitho unendlela yokukhweshisa uthi nanawe uma ngabe ekhaya kunento lenkulu ekufuna thini yente uNkulunkulu atone mukelisa umntwana niyakhweshisa abantu nibakhweshiselele nisale nibhekane nongitho ngoba uNkulunkulu uma ngabe akwenda into letinkulu uyayafuna wena naye noma afune wena nalo uma ngabe khona into latawutenda ngicela kuphetha abazalwane le ndoda yakhononda yathi ngimthanda ngimthanda yakuthuthela ingilosi ethi wena mina ngiGabriel loma embi kwaNkulunkulu yaze imvala lo mlomo haleluya uphumela ngaphandle umlomo uvalekile ngoba indoda kaNkulunkulu lethi yena sitibona athi sidoda eqoqo indoda wekuthi uNkulunkulu nasekadenda wonke umuntu abone ukuthi
kude lo waphuma wamthathisa wathi eZakaraya bozohlelele lapha ngekhathi sonke lesikhathi wasibambelela akantiwe lo waphuma Zakaraya engakwathi khuluma wonke umuntu wabona ukuthi lo muntu lo lukhulu lahlangana nalo ngekhathi. So uNkulunkulu namuhla abazalwane ngithi sisahamba sisathandaza sisenda konke asathi ukuthi kuhlangana naye uletha lushintsho lolungazange seluke litolikelwe etimpilweni yabantu. Kuyaphela kushayelwa ngemuva ukuthi yenda ukuthi akube nje uhlangana naNkulunkulu kwenteke thinto. Amen. Kodwa akazange wahlangana naye without being prepared. Uthi ke umfundisi Simelane wase FEA ine kaManzini wathi yini inhlanhla? What inhlanhla is when preparedness meet with the opportunity. Wekuthi selithuba nalo nami ngilungiselele babe sebabitha uthi inhlanhla abantu lokho. So kupita ukuthi sihlale sithi lungiselele le ndoda yathi lungiselela ngemithandazo yathi lungiselela ngako konke yaze iyawungena kule ndzawo. uNkulunkulu wayiveta lithuba, an opportunity was available. Let us pray. God Almighty, uliqinisa ngoswe ukuthi unesikhathi sakho sekudiveta etimpilweni tethu. Siyabonga ngoswe ukuthi you are my God. You are an embarrasser remover. You remove every embarrassment, every shame etimpilweni tethu. Nakukhona Nkosi labathwele emahlazo eminyaka ngiyathandaza Nkosi namuhla ukuthi akakhweshiswe akasuswe emahlazo eminyaka babe basaseva wena. Labanye baphumile Nkosi baye kuma all night prayers, labanye baye emgwabeni, labanye baya phuphi, but all about you God. Labantu bebaseva wena. Let their shame be removed. Let their sickness, let anything that has stood time, my God, what mina ngikweshimile la ngiyaqhilaza kodwa namhlanje singosi njengoba wena ukhweshisa into ngeminyaka yenda njalo Nkosi kulamakholwa nguwe in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thatha Nkosi ludumo lungelwakho in the mighty name of Jesus, and may the Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit be upon you. Uyabona ke ngithinta lo mpristi bekathi nakaphuma sekaphumela ngaphandle asho lesibusiso sa-Aaron etkwalabantu babe sebalaba baphendula ngekubonga uNkulunkulu. Kodwa ngalelo langa yaphela i-order yokuthi umpristi uthi awenda i-salutation enjalo egqineni kwenkonzo ngoba uNkulunkulu bese kathethe the speech. Ungesabi mangabe into setenteka the other way around, bantu batawusola bakhulume bambe bakhuluma, kodwa wena you must know ukuthi the order has changed, and the changer of order is the author of the order. Amen. Babelolungu lesibongile Nkosi kusihlwa egameni likaJesu.